Pauline, welcome to the new Mladinska Odaja. Take a seat in the Roma Fashion Show event in Ljubljana. Enjoy the new collection of Milena Tudija. And now, let's check out the fashion show in the backstage. For earring? No, thanks. It's okay one. I mean, it's cool if we show all the clothes. Ja? Ja, ajde. It's to be. I don't know if I have to put lipstick on which one because I have a lot. You already make up? I come with my face of wake up at 6 in the morning after a cold. I didn't sleep yesterday. Why? I couldn't. You were nervous. Yes, too much. Can you show me? And when you come in the middle here, you just where you take position, and then you continue on. You come Thank you.
Stadium Mateja Gupsa, the best place in Slovenia to enjoy speedway. Let's join the last competition of the year. Here is a movie about extras in cinema. Watch and never mistreat extras. Dans un vieux port, un vieux marin voit partir à la mer un vieux cargo trop plein, chargé comme un vieux fardeau. Sur la jetée, l'homme se tient sur ses canons contemplant le cargo. L'ancien y a laissé son fardeau, a laissé sa liberté, s'envoler sans lui pardonner les mers. Elle reviendra lui raconter ses aventures et consolera son vieux cœur amer. What the fuck are they? Dans un vieux port, un vieux marin voit sa vie défiler sur un cargo. Câlin, comme quand il était marmot. Sur la jetée, l'homme se tient, voit l'enfant gambader loin du cargo. C'est bien. Sometimes words aren't necessary to tell a story. Axel will show it in this video.
Johanna's first impression from Krško led to a very serious question. Where are all the people? Let's check who becomes Tsar in Krško Library this year. Bomo videli, bo pa kaj strašljivega. Pa na koncu eno pravico pripravljeno, ker se ljubčajo. Kar uživajte v nastopu. Babica, zakaj imaš tako velika ušesa? Da te bolje slišim, volk odvrne. Babica, zakaj imaš tako velike oči? Da te bolje vidim. Sedel je, gledal punco, se smehljal, razmišljal, v žrelo jo bom dal, če jo primerjam s staro damo, bo kot bi basal se s salamo. Danes zaključujemo 4. sezono projekta Kdor bere, je car. To je projekt, s katerim v naši knjižnici promoviramo branje kvalitetne mladinske literature. Dajte zapraskati tudi, ko ste stari 5 let. Jaz sem stari. Dajte zapraskati tudi, ko ste stari 4 leta. Jaz sem stari. Pa zapraskaj. Evo, super. Koliko ste stari? 5 let? 6 let? 7 let? 8 let? 9 let? 10? V ta namen smo v naši knjižnici oblikovali bralne sezname po vseh bralnih stopnjah, od cicibanov do mladine. The librarians can really choose the books that they know will resonate well with the kids. Literatura naj bo zabavna, a hkrati naj bo tudi življenjsko poučna. Kids maybe feel like a kind of competition, they get prizes at the end, so it's the external motivation for them to do it. Kjera pravljica bi lahko bila tole? Sneguljčica, a se strinjamo? Ja, Snežena Sneguljčica, saj sneg v Sneguljčici, ne, ja? Aha, kaj bi bilo pa? Žabi kralj. Žabi kralj, ja, ne, kako je? Pač princeska izgubi kroglo v vodi in je žalostna. In žabec pride in reši kroglo in princeska je vesela in reče žabec, bi bila mi dva best friends forever, pa reče, kaj s tabo model žaba, pa se joka. Ampak pa je pa rata tako všeč, pa mu da poljubček in žabec se spremeni v princa. Kaj je bilo? Zvrcaj, če bi žaba glih takrat eno muho žvečla, pa se pa spremeni človeka, pa še smerno na muho žvečla. Če bralci, naši mladi bralci v enem letu preberejo 7 del iz teh seznamov, postanejo carji. In letos imamo kar 62 teh carjev. Poglej, prašiček skriva v hiši se izvej. Mali prašiček, spusti me noter. Raje si pa polim kocine, na svoji kocine zdi bradi.
Zdaj bom znoral in pišnil in odpihnil tvojo hišo. A hišica ostala je kot pribita. Poslušaj. It's a good activity for their brain, and they kind of just get them used to reading, and so when they grow up they hopefully will stick to books. Grdina ga pogleda in mu z vsemi tremi glavami reče: Grdina zavpije: S tem si širite obzorja, s tem si bogatite besedni zaklad. Lepo vam je, prav vam pride in za šolo in kasneje v življenju, tako da ja, čim več posežite po knjigah. Zdaj pa nagrade. Aleksej Kržan. Izrašna Maglica, Marija Maglica. Thank you for watching and see you next month!